Пурнаспать шапла ятпаны хынь хайлавизен чене куравне Владимир Енилин художник. Хайпекех сабайла Петер Эйзен поэт винченильне ерге урла үнержінтінче дуемне анлышне кымылне анланадын. Курав туслых шүрдінче ушелче. Владимир Енилинын кулленхи ахал пурныша сынарлаган түлек шудылы, ошыда шемше, чывашла субай десембе үгерне картинызене кымлагансем, сырысты кура вергелесе кетсе деуынны ченде. Шоплыха кымлаганскер вумбилік шул хойын үнерлашинже шовшавран тарса ішлері. Тухышы де күшкерет, экспозицири шер ытла шулы сырба жирді хайлав, чываш автономия ергеленеренбе шер шул, тада художник хой, пулдарулых ишне гүленеренбе водыр шул шитне деле хадырлене парне. Ыдарайме тавралых, пурнышри сываплы самант, хюхем херупраш, үнерже чеденлихпе черденлих канлы юлма бамаш. Пире пурчерге де илем хубырласадырать, шага вой барать, нимле еврлыха пухмазыр, пурна спать, тері художник курав ятне тюррегларса. Ку чаннибеде выставка курагана пурнас шуғош сурадаган выставка. Мен денебе, вол әжеденде лирика, поэзия, биде хитре, варанаган шучандалық, хердене, туанзене, пәлерсене, биде ұры кушпа курда сират. Вол теленмелі шынның художникен лайхене. Маштырын осталы хибе келенсе, она хаклама пуштарын есем, Владимир Енилин, чываш черебе кунда бурнаган шинзен илемне пейзаж сымбе портрет сенде авансын ланызыр бушне, сюжетлы пызы композиции земде онышлы югернине балыртрыш. Уншын премеш вырынды врендегене, Тованя Николай Енилин чывашхал художнике. Выл Владимир Шесенде шиелде лыпкалықпа шалды пылхавлы туйымсем шурашсадыныне уйырса галары. Симестес сембе ыларак сират. Ол пурнестеді симестес. Шин хавгаланат, темесле монашланат, савнат. Мерзен зем бол пур ябаланада ырыкымыл бабғат. Курав туслых шүрденже нарзуихин вешетченех эшілі. Чевашингыларым вали Марина Корягина, Владимир Галошев.